Мен Евдокия Петровна Тагдамаевна тақпаңыздарына көрем. Олар Михаил Мешіттің шағыныр болған. Андық иә, Сережа? Шағыныр болған Евдокия Петровна Тагдамаева Михаил Мешіттің. Олар түйдің. Түйдің тенді. Өме сөкіріншесің түші иә. Сөкіренмейінді түйдің. Şarih kimenin oy giskence şarının gostıra pasır besbe şaval olurga oy vargınca şalgısta bozum pasır besbem kumay kimenin oy giskence Kortuydan göstera basır besbe Koma yollarga oy vargınca Karış algızan basır besbe Hoşta ya Mikhail Ermeshtin taqpağınızlarına vereyim ha? Ha? Şey İşeli büskün kazın narıma İrimci kılı helil ben bolza İfti çürektin minin şonima İstiğiz ağıstar kirgin ök bolza Şeyhalı beskin kazın narıma Şabalı hurt kostar şapsın man bolza Şamız sürekti minin şonima Şaksız ağıstar kirgin ök bolza Alkış bolsun.